official mogi official Twitter page sida announce tauthorisi adi mogi official members ko risk members se 8 lakhs yogre hai ko aduga shareholder na 5 lakhs and 39,000 ko 662 okay MUSK Metaverse team highly appreciate your trust and support ko moina sida lai se sagi khogi second round khogi sida first round su laitre second round su laitre han bagi khogi pre-sale gi se pre-sale sida adugi matik kono se magi coin supply togodaba kono se limited moi plan change taro ko male I mem se jeng halage sida lai airdrop round 2 has ended due to the limited supply of the airdrop ko aduga 2 si loiragadi 3 hogadra horoidra 3 se karam matam da laktuino sisu confirm tawduri ko moina 2 loigi ba hai se asagi khogi airdrop hujikti pre sale chalibane round 1 su round 2 su yauro hai bai mo ne round 3 dagi dum start tawgani hai bagi mo ne ba harise sai ko adu sigi magi ngasagi si 5,39,662 holders hai kadai box sumbor sumdaba khoi kano de jeng si ko magi khogi basis scale da jeng minase magi sita basis scale da in check torom bani ko sida sise metaverse ki MetaMUSK ko dugi basis scale ne hai ribasigi basigi kano gi binance max sen ko sidagi hoji phau da holder masing se sisine belai rise 5,49,639 ka aduga moina sita mention tawrisina tawbudi moina kitang thenge ka ndu haide ina haninge se moina si sema matam sida 5,39,000 ni adu hojikti 5,41,000 jore ka idi lepalaitana hengalai ka sigi kanogi masing se aduga 1 minute ago 2 minutes ago 3 minutes ago haide hojik mayam si order se masing se anga ku phana dum tawnari ko lakh tara crore tara ko sita crore da loina ko simadi fajana tawre natra crore tara crore sam ko smaina aduki matik jam siga de kera kada yogore si su aj soina mayam ma order tawnari ko si kano sidagi binance smart chain gi address sidagi khuna track tawbo ngamme ko aduga magi hojik lairiba market ki price hairagadi magi hojik lairiba market ki price hairagadi MetaMUSK ki MUSK Metaverse ki khogi rupees ta 0.01 ni ko me 0.01 ne aduga magi rank ka rank si 4,000 around the ugi banana young minisiga market ki rank se yam no na thora ga hoji 4,600 side jog si lai ga na first one lai hena haininge aduga atopa amna hoji se sida pancake swap da trade din tawri koina kaigumba pancake swap tagi lairagadi pancake swap ta zone basu sum jai ka do koina pre-sale da lobu sing sidi moina hana announce tawgibagi matungina April gi ko 1st April dagi haibani moina haduna tra April 1st April haibro natra ga 23rd 30 April haigiba April dagi magi kanosi 10% sell tawbo yagani haibani pre-sale da lobu makisi sidasu mention tawgibani aina thengnabada November 25 tagi pre-sale tawbo horakpane natra hojik December 24 bau yawdari adubo yamna atenba matam sida adi kanosi khogi shareholder masing se 5 lakhs jawai si yamna angak pani haining natra
ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯗꯦꯠ 1 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯗꯦꯠ 1 ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ 10% ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ 1 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 2022 10% ꯁꯦ ꯄꯔ ꯃꯟꯊ ꯀꯣ ꯑꯟꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯀꯦꯛ ꯁ꯭ꯋꯦꯞꯇꯒꯤ BNBꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ BUSDꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯣꯀꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯋꯦꯞ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ MUSK METAVERSE ꯀꯣ MUSK METAVERSE ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤ 0.7 times 0 2 ꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ 2 hours ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯒꯨꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯀꯣ successfully update MetaMask logo and the price on the BSC network ko Binance Smart Chain haibni ko BSC se me ko check to biu hai sida changaga ko sida check to ji okay duga topa mana magi ICO now sida ne leibigi doni ko we are getting closer to the moon okay am phajaba kanoma image ama semaga hapirami ko MetaMask logo and price on Binance Smart Chain Trust Wallet and the MetaMask ani makta ko sida mai logo okay sida logo yaure ko ma'am logo yaure aduga price su update tawkre ko okay just ma'am da sigi information se pinning bagi video clip macha am khaktang semapani ma'am my minase metaverse kugi lawsilaga hold tawraga thaminari bago khoi ma'am magi kanoda kanoda lakko aduga metaverse gi kugi si metaverse ki kanoni telegram gi official group ne ko si group ta su dum announcement tawbune announcement makhan gi announce lakpane sida how to buy metaverse ko buy how to sida BUSD and BNB ko sisu dum yengba yai ko ki kano se si channel sisu kogi shareholder sing na ko shareholder sing si channel sisu ayin khanbado already join tawramane ne khalle ko adu join hana tawdraga su join toksin biyo ko kagina haigadi sidagi yamna no oiningai yam am phangadori ko This is only the method unlocked from 1st April 2022. Kanaguma kharna masi fake oiba yai natraga kanu oiba yai khogi kom sit tawra po oiba yai haina su hainai ado oiningbo oirasanu natra oiningbo oirasanu fake oigera sit oigera ko khogi sida kona risk lawsi yam chauna lobu nate 500 1000 kanaguma khadi free de lawsilaga thambane ko sida fake oiraga su sit oiramaga su thoidongna khoida mayam am chauna mangdu sinate Ready ma'am ko side sum loisilase koi MetaMask kano se lak singai miner sinatra